the Manalon Festival of Marcos. Da kami nagkakadwa sang kamaysa, balitok adaga ayuyami asang napada talunan pag natingan isut pagayayaman nabuslo niya api ito'y ang masarakan saksi ni Apo ingkang pagtaltalunan ni Apo tugo kadwa minus at paminsan. Manang biday ilukat mo man tabintanam ikalumbabam takita tuy kinayawam ay mataya kuno di nakasyan anyang aruti aramidek pagayang ko anat nateng puso ni biday narigat sudalen ayat buken kuana dimet mapukawen Anan wek dagita alat nateng tingaling nga agluto ay tiket ko nga suwaen Umaikan pagayam aronam tadalikan intalot wen apit anat nateng pinakbet ni Ilocano na imas na nanam kiningget panglo imas entang arod tagluto takin man ang biday daton ko iti panagpakbet tarungin tagalipen isarunom ni okraken nutungen pagkapatem ni pareya nga iwaen patanikin rabanos imuryam payen intangarud agpakbeten bugwam na lang to anat nateng iyak mo bawang anapalpal ikambor ni tarong okra parya utong genda dumapay ikamatis mabetak tulata ipalpalam ti adupay alaya bukbukam ti bagoong amang ted nanam kenraman sigurado ak pinakbet analutoy ti ayat usilan iyek nantukan niya
Marcos, Marcos, ilimikit na unos. Marcos, Marcos, tatawag na rimnos. At taret nga ni Apo Timang Ted Pigsay.